bezokwazi ukuthi bayibhale lapho kufanele ukuthi babhale khona. Amen. Besangena ngoba sizozama ukuthi sikubhanqa okunye. Besangena izobe futhi inhlansuthi kwabanikelisayo sibe sihamba nakho kanye kanye besaya nalapho ezikhwama bazobe beya kubona bebhala lapho kufanele babhale khona nezinsizwa zibe zingena. Emveni kwezinsizwa kuyolandela amakhosazana. Emveni kwamakhosazana kulandela oma. Emveni kwabo ebese kungena izintombi zentethelela abongishema. Amen. Akuthengwa kuthi wangagoli thengwa ngagolide ke akuthe wanange nangema
Ah
ingoma ezosiphuthumisa. Yazi ukuthi siyafisa ukudansa kodwa isikhathi bafowethu siyabona sekonakela abonkulunkulu. Elusilunyazi lwathi sohlangana nalapha. Olusilunyazi lwathi sohlangana khona lapha. Okelaphe kwezi olaphe usilunyazi lwathi sohlangana khona lapha. Olusilunyazi lwathi sohlangana khona
Angazi noma khona usakhumbula ithi angazi noma khona usakhumbula ithi sanele. Kodwa ngicabanga ukuthi seyingene zonke inhlangothi ngaphandle ukudedele ukuzwa ukuthi simphi. Kodwa ngisacela ukuqala lapha la esandleni sami ufike usigugumbe azobathu bamazi nosigugumbe. Kodwa ke kufika ukhanyile wathi ngalo 100 rand abaphume bonke abayinhlansuthi abangavunula kabankulunkulu. Awonyazi nobubele nami ayilona.
kabi. Azumi khona any challenge. Kodwa ngaba 100 rand. Uthi usigugumbe again. Sanibona ngebakhotho. Ayaya bakhotho ayaya. Ayaya bakhotho ayaya.
wethu lo Sigugumbe 130 rand akubonga uNkulunkulu. Obabuthe sihlalela inantuka ehlaza asikaze siyibone idlulisela. Amen. Sicela nje ukunikeza ithuba kodwa ke insizwa ngivala amehlo. Kodwa ke ngoba yonke into bantwana basezulwini iqala ngapha kwesokunene akubongishembe. Sizoqala ezinsizweni ezithatha inansi behlaza noma kuthiwa ke isiyaze yaye boxini akabongishembe. Kodwa nake yahlaza nje ebesiviva nayo konke engifuna ukuyibona asazozohlulwa. Kodwa ke angazi ngenze njani ngiqonda ukuthi kana bakhuluma nawe kuthiwa ke izithi insizwa nesesendleleni nosaceli nabo uNkulunkulu akathi abongishembe. Ubabuthe sihlalela sizohlala la. Sihlalela sibe khona. Wenze njani manje ikhaya? Angizakuzwa manje. Avalwa amasango awuthi uyibamba ikhali. Avalwa amasango ukhonto engayizwa ngifuna ke nivume mina ngithi ngithe ngifuna amasango asiqulelwa ikeyboard nathi nemlomo wethu asicula kabongulu. Avalwa amasango Yeah.
ukuthi bathina ngabonkulunkulu intombi sendethele gqithe 100 rand phansi umntu aphume nomkhwenyana wakhe basho ngo-170 amen amen okusho ukuthi abaphinde bavela abanye ngoba unjomani uyikhiphe kanye nowakwakhe abonkulu enhliziyo-ke awuyibambe kancane majuku beseza omama benansuku ehlaza la ngiphethe u50 rand okhishwa insizwa umnqobi cele ngokamagaya uthi ngalo 50 rand yonke le yamane phambi koshabalala ayizekuya ngabo uNkulunkulu inhliziyo oya yami ngisiza namathele amasola kuthaba angisaba amagama leyazubombele lungisela umyeni lapho siloba amagama lolela nawe asisenkonzweni siloba amagama lolela nawe sisenkonzweni loba amagama lolela nawe ngiyacela bangcwele besondele omakoti benansuku ehlaza ngabonkulunkulu nobela khona we nobela kho athilo nobela khona we nobela kho oba sisenkonzweni sizoba makha nobela hayi bafowethu sisenkonzweni siyacela siyedlule ne-anthem ngoba umakoti ngathi kuthi uhamba yedwa ngazi kusho ukuthi umyeni uyamesa sengingena nokuqhubeka kodwa-ke ngalo 100 rand engiwuphethe la esandleni sami usigugumbe ngathi izakabinsisa ithi wonke ama-graduate angaphakathi kwendle yokuthandaza awangene lapha phambi kaShabalala ngabonkulunkulu abeze ngaphambi kuyishintsha lephu sisenkonzweni sikhulumayo la kushesha khona we sisenkonzweni sikhuluma amashitshi izakasabazela ama-graduate la bonke ama-graduate
Kati fikile la ithi zoyivunule size la konke ufuna ukuyikhuluma la 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 uthi umpoka khabazela ngalo shando wakhe uyacela ukuthi zonke insizwe ezifakile amabheshu savunula njengomyalezo cela bagumlime angenjalo ababhithi lo 100 la 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 zakhuluma insizwe hayi phela wasale phansi inene sa njalo khulumani asithi la 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 asithi la 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 esandleni sami ngiphethe u20 rand umpoka magaya uthi ithelela iphume yonke akubonga shembe awu ngo20 ngingamchibazi yakhuluma ezulwini thina sodlipa emazulwini emazulwini thina emazulwini emazulwini thina sodlipa emazulwini now 100 rand ungena uthi ujawengweni lutha uvuka kabonkulunkulu
Tina sojilifa la esandleni sami ngiphethe u200 rand lo 200 rand uthi umkhulu uMacingwane ucela ukuthi zonke intombi zetethelelo aphume nazo yayithatha zonke 200 akabonga uNkulunkulu 200 sengaphuma ethethelelo ngo200 ikolipa mabe yakho wazwa mncane nawo 200 unozwelo aywa bathi nganawo 50 sebecela ukubaleka manje babona ngathi izulu liyabuya siyacela bafowethu 50 rand siyacela bafowethu sicela nje ke manje ukuthi sonke sigoqeni umsebenzi akabonga uNkulunkulu ebese kuyasinemezelela okuthonakele sizoya nje sonke ayibonakala uyayibona njani lento njalo mvuka umhlobo la ayibonakala uyabona njani
mama ugcine intombi etethelela kabonga uNkulunkulu akusakhona ukukhona ofisa ukuletha ngaphambili okugcina manje sekuyavala kwangempela umyeni yayimva umyeni usondela ayihuzi usondela phuma akusakhona ukukhona lenkosi safanele ukuthi kuvalwe uthi umfana amagaye ngalo 20 rand wakhe ucela ukuthi ukhanyile iring ayikhumula iningena kabonga uNkulunkulu ukhanyile usigugumbe amen abasondelayo sekuyavalwa sibuyisele kobaba basondelayo bese siyaqonqa sibuyisele kobaba sithole umsebenzi mawusugoqekile usuwonke uthe 11,871 amen amen angishaya amakhamera umnyazo ushoda nge-400 shoda nge-400 Bantwana bakaNkulunkulu ayizwakala lenkomo ngizocela siguqe sonke sithole isibusiso sibonga umsebenzi omuhle esithe sawenza la namhlanje sithi isiZulu ke kubonga okuncane kubonga okukhulu lokho sikwenzile bantwana boNkulunkulu uma ngabe sikwenze ngothando uNkulunkulu uzosibusisa siyabonga kakhulu inkosi isibusise amen inkosi isibusise amen inkosi isibusise amen siyabonga ukuthi niyamthanda uNkulunkulu nentombi nomalo nami ngiyanibonga abantwana kakhulu nabantwana abagqugquzela lo msebenzi la manje ngiyababonga inkosi bakhulise mihla yonke bafana bami niyohola ngalento eniyenza uNkulunkulu ngoba nisebenzela uNkulunkulu anisebenzeli isisu somuntu lapha ukuqala lokho uNkulunkulu uyayazi lo mnikelo esenikhongile ekuthini ukuthi ube khona la not isisu somuntu angeke kufanele ngithathe ukuhlupheka kwakethi ukulethe phakathi kwenu la inkinga enkulu inkosi enkulu esabafana bakaMsazela inkosi imbusise amen omalo inkosi imbusise inkosi imbusise inkosi isibusise kathathu kade sihambisa iminikelo yenu ebuhleni makhosazana inkosi ibusise abantu bami amen
kukhona umfoka Mlambo uthi ngalo 50 rand ucela bonke abasekhuthalani basine la ubasinda ngokuphephisa ngabonke shembe amen. Indaba yakhona ukuza konyazi lezulu ekhwezi adinga beze khona le hostel futhi baba ngoba ezile le hostel uzela umphakathi wonke wala Alexander kanye nekhwezi amen. Uzwakala kahle nami ngizwa kanjalo bakwethu zinsizwa sondelani phuthumani bafowethu phuthumani khuthalani nayo imiphakama akabonga uNkulunkulu sebembonile uShembe khona abanye abakamboni so kuzoba yithuba elihle lokuthi ngo 50 rand insizwa zithi cha aziphumi ethempelini amen sipheleleni sonke uzwakale kahle siyacela bafowethu kubo bonke abangaphandle sicela babuye ethempelini amen. Laba nje abalapha phezulu angazi kushuthwani lapho noma besoshuthani noma bezenkonzweni amen. Athi impemeze futhi hadebe yakhanyiseleka angebathinteni sibuyeni sanibonani ngibingelele kule channel eyishumi lapha nginobaba uMshumayeli Ulanga ophethe khona lapha eAlex ngokuhlala uzobe sichazele kabanzi kubaba njengoba uMshumayeli omgcotho ukuthi kwenzakalani namhlanje nanokuthi ngithola ukuthi leli thempeli kuye oqala ukuphuma la ekhaya wenzalwa lekhaya ukuthi kube sephethe elishithela sokusichazele ukuba kwenzakalani osukwini namhlanje babulala uMshumayeli wenkosi. Siyabonga kakhulu sibonga ukuba khona lapha ekhwezi Thempele kumnandi kakhulu sihlangene ngokujabula ngoba sijabulela unyazi ukuthi liyeza Alexander manje siyacela ukuthi sonke si-Alexander silubone unyazi lwezulu selifikile phakathi kwethu lulethe izibusiso lapha Alexander. Ithempeli lasekhwezi ithini esalivula belingekho ithempeli la Alexander sase salivula ngodlame njoba nazi nani kunexaxaxa ze-ANC nekade sase sibona ukuthi sasihambela emaqhaweni sihambela embukweni yethembisi siyosabatha khona kunzima kulukhuni sahlala phansi sabonisana kwaba uMshumayeli uMchunu kwayimina uLanga kwawumkhokheli uMadlamini kwawumkhokheli uMamchunu sahlala phansi sathi hayi asiguqeni lapha Alexander ngoba uDlamini yalibona ukuthi kuyafika ngempela futhi kanti siyathanda ukuyenkonzweni sahlala phansi sabonisana sayibona indawo saguqa phezulu la elokushini hayi kwabonakala ukuthi abantu bayangena abantu
hayi sesibaningi sigcwele indlu manje saya kubagcotshwa kubafundisi uma siya kubafundisi bathi abafundisi cha bhekani indawo lapha enizoguqa khona yabhekeka indawo ekhwezi njengoba sikhona ekhwezi namhlanje yabhekeka indawo yasenelisa sakhonza ekhwezi saqhubeka bangena abantu kwaze kwafika isikhathi sokuthi ke asihlukane ngoba abantu baselokishini banokwesaba ukungena ehostel besabani le yanto yakenzeke eqaleni ukuphela kwabantu kuba befa abantu besaba lokho ukungena ngaphakathi base kwavuleke indawo phesheya esokuyigama lawo namhlanje ilihlithemba siphuma lapha ekhaya sonke wonke lamathempeli akhona aphuma la ekhwezi ngiyabona siyabonga kakhulu ubaba uLanga uMshumayeli wakhona la emphakathini wase-Alexander sibonga kakhulu baba siyabonga incazelo yakho siyabonga sesikhona se-Alex ethempelini ekhwezi elapha phakathi emadala sinobaba ophethe ithempeli lala ekhwezi e-Alexander emadala uzokwesichazela ukuthi namhlanje ngalolu suku bekwenzakalani siyabona abantu bajabule bakhipha nemikelo bakhipha nezipho sizocela ubaba umchunu okuyena ephethe la ekhaya asichazela asibeke esithombeni leyo manqaphu lawo nje baba sekungawe ndawo umchunu namhlanje ke bantwana into ebisihlanganisela ekhaya amathempeli amaningi njengakade sihlangene nje mangaki alabo 6 ako 5 amathempela behlangene namhlanje la ayi5 kodwa ke aphuma la ekhwezi wonke ngokuthi kuNkulunkulu wathi akufuneka abantu abakhe behambe ibanga elide nabe esontweni kwasekwenzeka ukuthi bese kukhethwa indawo ke kwatshalwa indawo labantwana bezaguqa khona beguqa ngamasabathi besihlangene ke namhlanje senza umnikelo othile okungathi nangabe fika ubaba kulelizwe inkosi uNyazi lwezulu sikwazi ukuthi noma ngabe uyathanda ukuzivakashela la ethole simlindele ngokuthileke njengade sihlangene nje naye ngathi nje inkosi ngiyathanda ukuye ekhwezi singathi akuqale phansi kulungisa imnikelo tholakala ukuthi imnikelo vele bese simlindile ngawo ukuthi mayengaqhamuka nje ubaba ethi uyeze ekhwezi bese sikwazi ukuthi simlungiseleleke amen lapha nginomalo ophethe ithempeli lapha ekhwezi Alex uzoke sichazela sithatha sibeke ukuthi njengoba namhlanje abantu bejabule begqoke kahle kuyisabatha bazobe ngabe bekwenzakalani injabule ngakho awusichazele mama mfefeni ingawo Okay, sanibonani namhlanje ekhwezi njengoba kumhla ka1 February 2025 besinenkonzo yothando. Inkonzo yothando lokulungiselela ubaba uNyazi lwezulu ngoba sahlangana siyibandla sathanda ukuthi nathi ubaba bazonyathela endaweni yakithi la eAlexander ikakhulukazi njengoba kuyindawo nje ekanjena khona ubugebengu kukhona izinto eziningi nje esicabanga ukuthi uShembe mengasazonyathela khona kunganqamuka lezo zinto lezo so ke namhlanje besenza lolo thando lolo lokuthi sinezezele emnikelweni esinawo ukuze mengabe ubaba efika sifinyelele ezidingweni zonke ubaba ekumele simhlangabeze ngazo lokho kwanamhlanje uMahadebe wakaNkwanyana eMpangeni uFasimbe Nhlangubo kodwa ke ngigcotshelwe la eAlexander ekhwezi Thempeli ngizalwa eThekwini kwaMashu esinqanqweni. Yebo ke usechazile kumkhokheli ophethe lapha eThempelini ekhwezi njengoba nimlaleleke nani babukeli nani ke ngibeka indlela ukuthi usechaze bonke ingqikithi yalomhlangano nathi khona namhlanje uhlangene emathempeli bongeke mama yiyo impela kulolu hlelo la ngapha ngiphethe umphathi wentsha la kunabasho phinde ngapha ngiphathe
uMacingwane insizwa kaMchunu la ekhona naye ekomidini ekhona futhi nayo kaNabasha. Ngizocela-ke nike nisichazele ukuthi namhlanje sibona abantu bebaningi behlangene bejabule kukhishwa nezipho eziphumayo. Ngeke ngichaze izipho zakhona ukuthi zimi kanjani, kodwa-ke ngoba nabo obaba sengibachazile ngizoqala ngapha ngobaba uHadebe okuyena umphathi wentsha weNabasha laleli bantu laseNazaretha ebuhleni. Baba sikungayo angibingelele uma sethulwa kulo msebenzi, kodwa umsebenzi esikiwo ngokwethempeli sisekomidini engusihlalo kile wokuza umnikazi ukuthi senza amalungiselelo nje ukuthi ubaba nathi siyafisa uma efika esikhumbule sithole sikahle singabantwana bakhe baseKhwezi. Yilokho nje sikwenzayo ubuhle wathi uHlembe funa senze izinto ezinhle njengey'ngane zalapha ekhaya, singenzi izinto ezingalungi kodwa ezinhle njalo sihlale iKhwezi kukhula ngazo. Yilokho nje esinakho lapha ekhaya eKhwezi. Ngiphinde ngapha ngivuse ubaba Macingwane naye kasichazele kahle umsebenzi wanamhlanje athi umuhle. Baba Macingwane ikuwe lento. Mhlambe sithathe leli thuba sibingelele nje kubona bonke ababukela lolu hlelo bese futhi sichaza ngokuphelele ukuthi namhlanje njengoba kulisabatha kunento enhle besiyenza eluthando lapha ethempelini laseKhwezi ngokufisa kwethu mhlawumbe umuntu wasezulwini ngathi mayifika kuleli zwe nathi asivakashele kuyisifiso lokho, kodwa nje namhlanje sizama uthando senza umsebenzi kaNkuluNkulu esithemba ukuthi uhambe kahle kakhulu. Siyabonga. Cha ngoba sebechazile-ke abaphathi bami silisa amazwi okubonga emsebenzini abawenzile ngosuku lanamhlanje. Baba Macingwane sidlulisa amazwi okubonga emsebenzini wanamhlanje ukuthi masibonga kini lonke abaphathi bami. Cha sikuthathe leli thuba nathi sizibongele ukubona abantu bephume ngalendlela bekhombisa ukuthanda uHlembe ounyazo lwezulu. Manje-ke siyakubonga kakhulu lokhu okwenzeke namhlanje. Ngisho abantu bomphakathi la bayajabulela kakhulu, bathi silinde inkosi yamaNazaretha iyeza ngoba uHlembe uNkulunkulu. Manje-ke siyababonga nabo ngendlela okubanjiswene ngayo ngoba kulungiselelwa ukuza komnikazi kuleli zwe laseGoli ezofika futhi eKhwezi. Yilokho nje ngicela ukuyibongela nabo. Mhlambe nami ngithathe leli thuba ngidlulisa ukukhulu ukubonga ukubambisana kusukela ethempelini namathempeli onke asakhele. Sithi nje siyabonga kakhulu umakholwa esithembayo ukuthi nango okuzayo siyakubambisana ngalolu thuba esibambisane ngalo. Sithi phambili ngokubambisana phambili.